Amin'ny andiny fahatelo magnaraky koa tika zao. Ty afatra magnaraky tika zany de natao antika mpitary posy, anontany mpitary posy koa zany. Matoa tika ry longo mitary posy te ho avy tika, te ho velona. Matoa tika manao gardien te ho avy, te ho velona. Ka androany ty raho magnentana tika, antandreo mpitary posy manerana Madagasikara, manao gardien manerana Madagasikara. Andao tika hitsangana, hanohana ty anatika ty, hanohany marika tatandraza, hifidy marika tatandraza. Itika tandroy avao ampy, raha mitsangana tika tandroy ampy mihitsy. Tonga de mijoro fanjakan'Andriagnahary avotsy tika. Izay ty tanjo tatandraza ao, hagnavotsy antika. Efa mirafitsy agnaty lalam-panorenana ao ne raha volaniko koa. Hoe afa agnaty lalam-panorenan'ny fanjakam-pisorona mihitsy fa rehefa mijoro fanjakam-pisorona de ny tombotsoam-bahoaka no tena katsahin'io fanjakam-pisorona io, ataony hahatonga ny vahoaka ho afa-po amin'ny fiaigna, zany hoe ho avotsy, tsisy raha mampahory azy, tsisy raha mampiasa loha azy. Ho velogna zany, tsisy raha eretserety, tsy ho mosary, tsy ho kere. Izay zany ty tanjon'io ty fanjakam-pisorona tiky. Ka izay agnentagnako atika longo iaby tandroy manerana Madagasikara, le longo mpitary posy reo, andao tsika mpitary posy ho hitsangana. Hitsangana tika mpitary posy fa misy raha soa ty entitianatika ty. Ary raha tatandraza lany filoham-pirenena, tsy hitary posy koa tika tandroy. Mitsaha hatramizay io fanandevozana antika io. Fagnandevozana manko io. Marina fa fitadiavam-bola, fa misy fanandevozana koa io fagnababoagna saigny. Amizay tsika tsy mivoatsy fa de fa ambany an'olo avao tika ambany an'olo. Tsika tandroy koa ne misy tantara tika io e. Fa zaho tsy hagnalava retsaka io fa ty agnotagnako atika, tika hitsangana tika hanohigny anatika io, hifidy ty anatika ty tika, tika tandroy mitary posy iaby manerana Madagasikara, mitsangana tika hanohagny anatika io, hifidy anatika io, fa raha igny lany ho avotsy tika, ho afaka amizay tika ao agnaty ty jaly toy, ao agnaty fitariam-posy toy, ao agnaty fanambadiana toy. Ka izay ty agnentagnako antika iaby mba tsy ho variambariagna amizay, mba tsy ho hanaiky ho reberebe io ndaty amizay tika, fa hitsangana tika hanohagny anatika io, hifidy anatika io, miaraka tatandraza. Izay ty hafatsy ho antika mpitary posy, tandroy mpitary posy mpanao gardien manerana Madagasikara de saotra betsaka tompoko, velomina.